Ke o dumedisa mmui wa television ya Lesotho. Ke lefura maele lebitso laka. Mme ke a o amohela lenaneong lena la tseba ka makala. Re na le baeti letsatsing la kajeno ho tswa lekaleng lane la kgwebo le mesebetsi e meholo. Ke a o dumedisa ntate le mme le ho amohela letsatsing la kajeno lenaneong lena la rona. Ke a leboha ntate Ramaele. Lebitso la ka ke Dihaelo Nkauta ho tswa ofising ya diphatlalatso ya lekala la kgwebo mesebetsi e meholo le ntlafatso ya kgwebo. Ke a kgolwa ntate ke tle ke qale pele ka ho fana ka hore na lekala la heso le fuwe mosebetsi wa ho etsa jwang. Re fuwe thomo ya hore re batalatse mabala bakeng la hore kgwebo le kgwebisano le botsetedi bo tle bo etsahale ha bobebe, mme re etsa jwalo ka tsela e feng? Re etsa ka tsela ya hore re etse melao e tsamaisang kgwebo, mme melao eno e tle e thuse borakgwebo hore ba tle ba tsebe ho theha mesebetsi e le hore re tle re tsebe ho ntlafatsa kapa ho hodisa moruo wa naha. Jwale ka ho kgetholwa letsatsi lena re tlile le lefapha le bitswang la dipehelo le boleng ka Senyesemane ke Department of Quality, Metrology and Technical Regulations, mme bona thomo ya bona ke ho tshehetsa dihlahiswa tsa Lesotho hore di tle di tsebe ho qothisana lehlokwa mmarakeng o bulehileng, mme di qothisana lehlokwa ka hore ebe neng hona le di-standards. Jwale mohlomong mmuhi a ka botsa hore na bohlokwa ba di-standards ke bofeng? Bohlokwa ba di-standards bo tla bo thusa kgwebo hore e tle e theole ditshenyehelo tsa ho hlahisa sehlahiswa se tlatla se ya mmarakeng. Hape di boela di thusa hore le boleng ba sehlahiswa seno ebe bo tshwanang nakong yohle ha se hlahiswa. Ebe qetellong e ba horeng bareki ba sehlahiswa ba tla dula ba thabetse sehlahiswa se jwalo, mme hona ho bolela ntate, ho bolela hore bareki ba tla boela ba ntse ba kgutlela lebenkeleng la hao ho reka sehlahiswa seno, mme hona ho tla kenya letsoho kgodisong ya moruo wa naha le hona ho theha mesebetsi e meng e mengata ka hare ho kgwebo e jwalo. Jwale ke a kgolwa ntho e re ithutileng yona ha re bua ka taba ya bohlokwa ba di-standards tjena ke hore bahlahisi ba rona hangata ho feta hanyane re bone dihlahiswa tsa bona di fumana qholotso ho kena mmarakeng, mme ke ka lona lebaka leno la hore ha hona di-standards tseo ba itshetlehileng ka tsona tlhahisong ya bona. Jwale ka ho kgetholwa tsatsi lena re tla bua ka dihlahiswa tsena tsa meroho le ditholwana le hore na di lokela hore di tle di ikamahanya le di-standards di feng, haholo hobane wa hopola ntate Ramaele hore le mane tokomane ena e tsamaisang naha National Strategic Development 2 ya bobedi, temo e hlwauwe e le enngwe ya lefapha le ka hodisang moruo. Ke mo ka lebaka lena tsatsi lena re tla hle re toboketse ditabeng tseno. Ke a leboha ntate, ke a kgolwa ke tla fetisetsa ho wa Mphato. Mme wa television ya Lesotho re tlo fetela ho hlooho ya lefapha leo mme a seng a le buile hore a tibitibise kepi ka ditaba tsa lefapha leno hore na ka hara lekala ka mona lona le tshetlehile ho thusa ba jijwang e le lefapha. Kgotso ntate. Ke a leboha ntate Ramaele. Ke qala ka boitsebisa hape, lebitso la ka ke Molebatsi Rabodinyane. Ke mookamedi wa lefapha leo le seng hlalositswe hore ke la boleng le dipehelo, mme taba tsa ka nnete ha di tlo ba telele haholo kajeno, empa fela ke batla ho tsebisa babui ka ditaba tseo re sebetsanang le tsona, ditshebeletso re di fanang ka tsona lefapheng lena la heso lena. Ke mpe ke qala fela ka hore ditshebeletso tsena tsa boleng le dipehelo di pharakhaletse tjena.
re batla re ama ya kgola ditshebeletso ka banne ka kotlologo ya pele ke tsona dipehelo ka botsona e leng di-standards mme hangata batho ha ba bua ka bona ba ntse ba fela standards fela he ditshebeletso tsona ka botsona ehlile di ya go agwane ka moo go na le moo re buang ka tsona di-standards ke tla boela hape ke bua ka ntho eo thweng conformity assessment ke mona moo re na ha ke se ke na le sona standard se ke bopaki bofeng ba gore ke fela ke se sebedisitse jwale conformity assessment e kena gona moo he mme yona empa ho yona moo re bua ka go fela o tlameha ho be ditlhahlobo tse etswang e le di-tests o lokela ho be di-inspections tse etswang tse ditlhahlobo le tsona ka Sesotho hape o na le bohlokwa haholo e bue hangata ke a kgolwa ba rata ho bua ka yona haholo ya certification ke mane moo o fanang ka lengolo le hlile le bontshang gore motho ya tjena kapa company e tjena e fela e latetse dipehelo tse tlasa standard setting jwale e nngwe hape ke eo re e bitsang methodology ke moo re buang ka go metha ke dimetho go methwa hantle mane moo ho buang mane moo hlahiswang teng mme le yona ka tsela e tshwanang ke tshebeletso re fanang ka yona ke fetela ya ho qetela ke e tlwaelehileng ka gore ke accreditation mme le yona ke tla hlalosa ka bokgutshwanyane empa ka jeno haholoholo moo re ne re batla ho tsitsa teng jwalo ka medical sa tjilo ke tshebeletso ena e buang ka standards mme ke kopa hlaenda tega melo mo dumelle ntate ke mbe ke hlalose pele gona hantle ha ntse di standard ho bua ka eng ha o bua ka standard ntate ho bua fela ka dipehelo tseo re tla re di dumellane ke ditsebi di dutse tafoleng tseo re tla re e mong le mong wa bona o dumellana gore a thepa ena ha ile tjena e tlameha etswe ka nqane e le ya boleng bo tjena e itshware tjena e tshwara batho tjena jwalo dipehelo ke tsona taba ena fela ditaba tse di tshwanetse di be ka ga tokomane ka mantswe a mang ho dingwalwana jwalo ha ngola tokomane ya ba ya tekenelwa ya ba ya phatlalatswa le tokomane e o tla re ke standard e phatlalatswa ke naha e phatlalatswa boemo ba matjhaba jwale ya gola ntho ya bohlokwa ntate jwale ka se ke bontshitse gore ditaba tsena ha o etswa standard hle ho dula nqa le nngwe ke ditsebi ha se ditsebi fela le hohle ba tjhang ba tsona ba lokela ba nke karolo ha o etswa standard mme taba eno e bohlokwa haholo ke batla ho itoketsa haholo ntate hobane standard ha se ofisi ya rona kapa ofisi e tshwanang le ena ya rona tse etsang di-standards di esetsa batho ba hlokang standard ba iketsetsa standard seno ka tataiso e matla haholo e tla be hlaha lefapheng la Israel so ke yona mosebetsi wa rona wa mantlha ono wa bobedi haholo ha re tla tabeng ena standards ya bobedi ke a kgola e bohlokwa jwalo ka ne se ke bontse ke yana ya conformity assessment hangata o tla fumana ha standard se se le teng e ka ba ke sa matjhaba e ka ba ke se national e ka po se hlahang ka efela o tswa ka mehla go gore na ke mang ya enforcing standard se o tla fumana gona re fana potso e jwalo mme gona ha re sebedise lentswe enforcer re sebedisa lentswe conformity assessment go lokela gore jwale ebe ho na le lefapha le leng le ikemetseng mane kapa ntse ka ba ke gona jwale re lo etsa ditlhahlobo tsa thepa ena gona e fela e latetse pehelo ena eo moebi ena reng o e sebedisitse ha e etsa tlhahiso ena hae mme taba eno e bohlokwa haholo ntate ka hore conformity assessment ena e etswa ke gona e etswa le ke ba bang bomphato wa rona ka mafapha a fapaneng di ngata haholo ditsi tse hlahlobang Lesotho mona mafapheng a fapaneng ha o ka sheba mafapheng a kang a bo mehaho o na le ditsi tse hlahlobang mona ha o ka sheba mafapheng a kang a dijo o sontse na ditsi tse hlahlobang ditsi tse jwalo re di bona e le karolo ya tshebetso ya rona ha re ba nkile batho ba ka theko kapa re butisana hlokwa le bona ga ba nka e le karolo ya tshebetso ya rona mme taba ena ya conformity assessment e bohlokwa hobane o tla fumana go hangata re botswa potso eno gona jwale standards tse se di teng ke mang a enforcang ha ya ka nnete ha re tlile ha re enforce hakalokalo ke a gola engwe ya bohlokwa ke santsane ke le gona mono ge gopola hore go latela dihlahiswa tse fapaneng go na le makala a fapaneng a ikarabellang nthong eo re bitsang regulation ya makala ano o tla fumana gore ehlile ke bona batho re reng ba regulator kapa ba tsamaisa ditaba tsa mafapha ano gona mosebetsi wa gona go fela re bona hore dipehelo di teng mme dipehelo tse jwalo ke tsa matjhaba tse ba ka ba tsebang go jwale ba sebetse ka tsona
e nngwe ya go hloka ke mme dihaelwa ya toketsa yona haholo dipehelo tsena se go di be teng fela ke gore di bona di a sebediswa ke dikgwebo beng ba kgwebo tsena ba tseba go kena ka ga kgwebo ena e reng ke local le ka ntle mme a se ke tshwere jalo ke kopa go ndumelele ke tla tabeng eo mme dihaelo ka nnete ya a e buileng qalo ya taba tsa hae mona gore haholoholo di-standards di phagaletse le ya tseba dihlahiswa tsohle ka fela di na le tsona di-standards fela ka jeno re itse o go dumela ntate Ramaele re bue fela ka tsena tsa ditholwana le merogo re tjho tjena gobane o tla elellwa gore ka naga mona mmuso le bafani kaofela bohle re bua ka dihlahiswa tsa temo le merogo kapa tsa merogo le ditholwana mohlomong ebile morago ntse o qetellong di ye mebarakeng ya matjhaba e tlile hantle ke taba e buang hohle mona di ngata haholo di-project tse jwalo tse nkekeng ka bua le ka tsona mona hona jwale empa di ngata haholo tseo le mmuso ka bona o na le thahasello e kgolo ho bona hore lefapha leno la ditholwana le merogo le fela le tseba hore mmaraka bona le thepa ya rona e kena ka hare mmaraka e ka ba ke tsona tsena tse formal le tse ka ntle ya bohlokwa ntate Ramaele ke batlang ho e supa o hopole fela hore ha o sheba ka hara naha ka mona o sheba ke tla re dikgwebo tsena tse kgolo ke dikgwebo tse o tla re hantle di hlaha ka Afrika Borwa mme ha di jwalo di tla ka dipehelo tse hlahang kwana mo di tswang teng mme le thepa o tla bona gore di rekisa ka moo di ka hara tsona ke thepa e hlahang kwana mo e hlahang teng mme potso ya bohlokwa ka mehla ke gona thepa e ya gona re le Basotho gona ga bona jwang gore e kena ka hara dikgwebo tse le pele re ka nahana go ntshetsa ka ntle go naha mme ke ka nnete re le lefapha re entse boithuto ka dilemo tse telele go na hantle ke difeng dintho tse ba di hlokang ga ba bile ehlile re sebetsa le bona beng ba mabenkele ano ke gore ga ka nnete ke ntho e hleng le e hlokang eo mohlomong go na le maikutlo a go e ka re mohlomong le sokodisa batho ba gona go kena ka gara thepa mme ke ne ke re e nngwe ya bohlokwa ke gore batho bohle ba batlang go isa thepa ya bona ka gara dibaka tse jwalo ga ke batle le gore ke bitse ka mabitso ya kgona mona o ke kwa ndumela ntate empa taba ya bohlokwa ntate Ramaele ke gore ba ka tla go gona jwale ga tseba ba tataisa gore na thepa e ya ka e morogo e tholwana gore ke kenye ka gara mabenkele a magolo e lokela e latele metadifeng hahololo ha re tla tabeng tsa dipehelo jwale re tla tseba ba tataisa ka ditaba tseno ke mosebetsi wa rona o moholo ha o ka wa sheba re entse boithuto bo boholo hape o keneletseng ba hore Afrika Borwa ke naha e atlehileng haholo tabeng tsena tsa ditholwana le merogo hahololo ha se re bua ka ho isa thepa matjhabeng ha o ka sheba Afrika Borwa ke engwe ya naha tse atlehileng haholo mme ba atlehile tjena hobane ke batho ba ile ba ithuta gore ba lokela go haha dintho tse re bitsang institution tse tsebang go arabela ditlhoko tsane tsa dimmaraka tsane tse mose jwale le gona ka mokgwa o tshwanang ga e ba ga batla go ebisana le Afrika Borwa e tlile gona gore tlama gore mo ntse re na le dikgaelo teng re lokela re be di-institution tseo di tla tseba di be equivalent kapa di lekane le tsana tsa Afrika Borwa tse tla tseba go buisana le tsona ka ditaba tsena go na le karolwana ke tla go fa mohlala fela eo Afrika Borwa e tswang hantle haholo eo ntse re na le bofokodinyana yona ka lenaha ya Lesotho ena ya gore thepa e qeta ho hlahiswa jwale ilo inspect kapa ilo shejwa kgahlano le dipehelo tse itseng ke e nngwe ya ntho eo re ntseng re sa etse hantle mme eo re ntseng re leka gore re gate ka matla ka nnete haholo fela go yona mme ke yona ntho o tla fumana gore batho bana mabenkeleng mane ba batla yona taba eno ona thepa e go na le motho a ile ka e tlhatlhoba ha na e tlhatlhobana e tlhatlhoba ipapise le dipehelo difeng mme dipehelo tseno tsona tseno tse Afrika Borwa e nang le tsona e tle re mothating wa gore jwale re di adopt kapa re di nke re di fetole tsa rona Lesotho mona re tseba gore be le ntho tse tshwanang le tsa bona hantle ntho e ne bohlokwa ho feta dintho tsohle ntate ha re tla tabeng ena ya horticulture ho feta dintho tsohle kaofela re lokela re be le systems kapa institutions tse equivalent le tsa Afrika Borwa ha se re be le ntho tse tshwanang hantle hobane ka nako e nngwe ke re ditshiba ha di lekane fela ho be o tsebe hantle gore potso e itseng ho na le motho a ka tsebang ho ya arabela mona jwale ke a kgona ke yona taba bohlokwa ntate ne ke batla go ke hatelele ho yona ntle ho mono ha ke batle ho teba haholo ka tsona
dipehelo tseno e mong le mong ya nang le thahasello tsona a ka ya ofising ya rona le dinomoro tsa rona re ka fana ka tsona ya kgola le website ya lekala e ntse le teng hoba jwale di tla fapafapana ho latela rona mang o hlahisa eng empa ke ne ke re e mong le mong a lakatsang ho kena ka kgwebo ena kapa a lakatsang fela mohlomong wa le thahasello o tshehetswa ke diprojeke tsena tse ntse ke supa hore di ngata ho hantle hore a ka qala ho rona mona le rona re ke re mo eletse hore na a ka latela dipehelo difeng le boithutong ba hae fela na a ka sheba dintlha difeng ke a leboha ka nnete ke leboha haholo mongaka ke tlo tla ho wena mme Dihaelo na ebe wena jwalo ka ho sebetsa ka lefapheng la kanetso ya tsebo o thusa lefapha le jwang hore Basotho kapa babuhi ba tsebe ka lefapha le leng tate e leng hlooho ya lona hantle jwalo ka o so tlile ntate hore ke mosebetsi wa ka wa letsatsi le letsatsi ho bona hore Basotho ba tseba ka ditshebeletso tse fanwang ke lefapha lena leo kametsweng ke ntate Rabodinyane. Ntate re na le marangrang mane re teng moo re dulang re tsebisa setjhaba hore na ke ditshebeletso difeng tseo re fanang ka tsona. Hape ho feta mono re na le mananeo a tswelang pele radiong la bobedi le leng moo re ntseng re fana ka thuto ho bahwebi le bao ba batlang ho kena kgwebong hore na ba tsebe hore na ke ditshebeletso difeng tse ba ka di fumana kapa tsona dithuso tsa ho fedisa dikgwebo tsa bona ke tsa mofuta o feng ka hare ho lekala lena la habo rona. Ntate jwale hape le batho tsatsi le letsatsi ba teng ba kena mono lekaleng ba bang ba ngodisa dikgwebo ebe pele ba fetela ka mono ka ngodisong ya kgwebo tsa bona ba ntse ba kena ofising mane ne go botsa hore na methati ke efeng mme ntate ehlile ke ka tsela tse fapakaneng ehlileng re lekang hore thuto e fihlele ho setjhaba ka taba tsa kgwebo. Ebe o bone diqholotso e le difeng ka hare ho lefapha le sebeletsang e leng la kanetso ya tsebo? Ke a kgola ntate le qholotso e ke e bone e le teng ke a kgola e tla ba yona ya ditjhelete hobane ntate o tla fumana hore le mona diyalemoyeng tse re batlang re ya ho tsona ka nako nngwe o fumana hore ke eo Basotho ba senang thahasello ya ho emamela but tsena tse ding jwale ke tse le hore re lokela hore re patale o fumana hore kgaello ya ditjhelete ke yona e re sitisang hore re qetelle re fihletse setjhaba ka kakaretso hore ebe re ka kgona hore ebe re patetse dibakeng tse fapakaneng tseo Basotho ba ka kgonang hore ebe ba mametse ho tsona. Ke kopa botsa bana hape ntate Rabodinyane hore na re a tseba hore lekala lena la kgwebo le teng diterekeng kwana. Jwale ke kopa ho botsa hore na lefapha leno leo le hlooho ya lona na le teng le lona ka hare ho diofisi tseno tse diterekeng tsa lekala na? Ntate wa maiputso ena e jwalo ntate ho jwalo ha ho e le nnete ke hore lefapha lena ka kotlolo ehlile ha lena batho ba jwalo hantle ho lelelwa ntate tshebetso ya rona haholo le etswa ke batho ba entseng thuto mahlale le bana ba di-science ha se batho ba bangata haholo mme ka nnete re teng ofising mona ofisi ya rona e fella hona Masego mona empa ho kgoba matshwafo haholo fela ehlile re dula re tsamaya ntate re tla naha ena le ka jeno fela ke bua le wena tjena ho na le moifo ile ntaba tseka o ile o bua tsona ditaba tsena tse ntseng ke di bua tsena re dula re tsamaya ntate re na le thomo e nngwe hape ntse re lokela ho ya qatjha re ntse re fana ka ditaba tse tshwanang hantle moifo o no tsamaileng fela o ntse o le ka ho potoloha le naha o hlalosetsa batho ka menyetla e teng ya kgwebo haholo ka ntle ho naha mme taba e re hatellang ka ho fetisisa ke ditlhoko tsa mmaraka ono e leng ntho e re bitsang technical requirements kapa tsona di-standards tla dimmaraka tsena tse ka ntle ho naha ha ke re wa elellwa hona tje ntate o na le ntho ena e buang hore dimmaraka di butswe Afrika e re buletse kaofela molaetsa ntse re ka ho fana ka ona naha o potoloha ka ona ono hore menyetla ke ho Basotho ho bulehile le rekisetse continent ya rona Afrika empa ha o e fela o ya ka dipehelo tsa moo mo ya ngwana teng mme dipehelo tsena di ka ama dintlha tse itseng
mme taba eno ke mosebetsi o re tlo etsa kgwedi tse pedi tsena kaofela ho fihlella mafelo a kgwedi e tlang tlabe re potile naha ena kaofela re fana ka ditaba tseno striking se seng se seng hantle ka mehla ntate re leka hore selemo se seng re potolohe kgwedi e fetileng fela re se re tloha quting re ntse re bua ditaba tse tshwanang ntate. Ha o sheba papisong le ha lefapha lena le ne le qala ho sebetsa ho fihleditse kajeno na hona le kgolo ka hare ho lona na re shebile taba ya hona ebe ba hlahisi e fela ba utlwisisa hona le batla hore ba fihlele eng le batla hore no tswa le lekgalo le feng. Nna ka mare putso ena e ntle haholo ntate ka nnete hobane motho o bile mona le mo tse ngata haholo o ka tseba hore o leke ho lokodisa hona go tsamaile tsela e ba mo fihlellang ka nnete ntate kgolo e teng fela go thata ke hore re lokela re bue o e le nnete fela o thata kgolo yona e teng ka hore qalong ha re qala ho sebetsana le ditaba tsena moelelo e ne le ho haha industry e ntjha gore ya batho ba utlwisang ditaba tsa quality botjha gore ha se ntho ena ya quality standards ke ntho e ntjha ke tla re e ntjha ha e sa le ntjha ka lokalo batho bonyane nako ena re fihla mo e ne le ntho e ntjha empa hona le tjena ha ke bua le wena tjena ha o tshwane le kgale o tla fumana hore batho ba ntse ba kena ofising ya ka tsatsi ka leng eno a fihla go tsena kore ke o fa motlhala o phelang fela go na le batho ba fihleng maobane fela ba temo le bona ba reng ba na le mokgatlo e re lokelang gore re lo ba hlalosetsa ka tshebetso ena gona jwale re ntse re itlhophela bona ke bua ko ke re ka go ntate ka nnete ha o tshwane le kgale empa ke o etsa nnete ntate ka dikgalo teng dikgalo ke tsela tse mmedi ya lwa ka tsona ohle ka nnete ke ntho e re llang ka yona ya ditjhelete re a leka fela o tla bona gore ka lebaka la taba tsa ditjhelete go na le ntho tseo re sitwang go di fitlhela ntate fela ha gona ntho e bohlokwa nna tjhe ho ya ka nna haholoholo lefapheng la ka lena ha gona ntho e bohlokwa jwalo ka ho fumana monyetla o tshwanang le ona fela wa ho fetisa ditaba jwale o di fetisetsa batho ba bangata be o tsebang hore ka hara bana ka mono ba bahlanyana ba 10 ba tla fihla jwale re dule fatshe re sebetse ho fihlella motho ena a fumana molemo wa ditaba tsena tse ntse re di bua jwale ntate empa ke re fela monyetla ohle go fumanang o hasa ditaba tsena tsa bona e hle ka ho sebedisa ntate gona tjena fela gara le ntho e ntjha e re qetang ho e thaya mono ke tla re ke tshebeletso e ntjha because ke tshebeletso e ntjha ya ho kwetlisa re ne ntse re kwetlisa fela jwale ke ka mokgwa matlanyana tjena re tswa ithuta le go mpato wa rona kwana go Zimbabwe o kaya gona hantle go kwetlisa ka di-standards ke ntho e tsweng jwang re ka taba e etsa botjha ha ke yona taba ke ya gabela tabana ya kgolo mme ke e nngwe ya kgolo e kgolo hobane ha o ka kwetliso fela ke yona ntho o tla fetisa tsebo ha bobebe ho feta ka tsela tsohle ntate jwale ke ntho e ntjha e o hleng re keneng ho yona hona jwale tjena ke bua la ho ka ya marangrang a gona o tla e bona re ntse re leka hore etse jwalo re ntse re lokisa ntho e bitswang catalogue e mona o tla botse ba go jwale o shebe ka ga yona hantle ka kgwedi e itseng o tla ba le kwetliso e tjena ka kgwedi e itseng e tjena jwalo mme ke hona ke kgolo ena ya sa le ntate e kgolo tse ding bakeng tse ntseng ka ka kgolo e teng ho tsona ke la ka bua ka taba ena accreditation ke ya kgona ntse ke bua mona ke e nngwe e o bonang morao tjena ke di-laboratory kapa ditsi tse ngata tse mmalwa tse ngata tseo ha jwale tjena re ka rareng se di accredited mme ke ka gona ntate ke ka thuto e re faneng ka yona le botshehetsi bo re faneng ka bona gore mafapha a jwalo a teng mme accreditation ke ntho o tla e botswa lefatsheng ka ofela ho hweba ha o hweba wa botswa o hlahlobetswe ke mang ke hlahlobetswe ke ntate Ramaele laboratory o accredited ke ha se accredited ba ena jwale ke ba kena marakeng jwalo so ntho a bohlokwa nnete ke hore ho na le kgolonyana ntate e kgolo eo re boneng haholoholo ke a kgola lefapheng lena la health medical sector ho na le laboratory tse mmalwa tse accredited morao tjena le rona ha ke bua le wena tjena rona ka bokona fela re ntse re sebetsana le e nngwe ya tshebeletso ya rona hore e be accredited
re ntse re sebetsana le yona gona jwale tjena re tsheditswe ke project e nngwe ya gona ma mme ka do ba accredited re tla etsa mokete o moholo le gona re tsebisa batho ka ho fela ga tshebeletso ena e sela accredited go fela ntho ya accredited ntate ko re ya tshepahala o re a tseba gore motho ena a hlahlobile mona motho ena a faneng ka bosebetsi bona wa tshepahala o tseba ntho ya etsa ke yona ntho e re buang ka yona tsa gona tsa science ntho ya accredited ke ntho e tshepahalang tso e kgolo kore kgwebo tsa gona ha di a tshetswa hantle go fihlella ke tla go fihlella e seng dipelo ka le fona ba ba se ba mo etse tepena ha ke dipelo se dumelang ka tsona fela le fona ba bona ba nyana haholo go ka mo kana konyana o sa sitwa le hore a o fete bana e le dumelang ka yona ka mongata bo le dumelang ka bo go ke kolotso e o re jetswa ke beng ba benkelo jale la ka da o fana ka kontraka ho mo suthe ka mo ga be ke ha ke mo phone hela shelf ya se le empty mona o kae o sa go gauteng o kae ha sa ga bela phone wa e bona ha ya me le belo ka loka fela e tla be le taba tse ding tsa kgwebo ha ke re le hore ke suba boso ba sutwa ka loka go bana muso e tletse di ka belo ba gona ga ba tsetse ka tsela tsohle o ga ba se ba kene ka mo ba se ba hlotse batho go kene ba bana yanda zo di gale tse mme tse ba tsone fela ya teba zo e lo kana di tsona di teng ebile go hantle hore ha hona paetse batho ba gona ba bang ba ntse ba nyologa ga se ba o fana ka mehlala go bona ka ba sentse ba kene ka ga dikgwebo tsena empa e bohlokwa ntate ke batla e hatella beng ba dikgwebo tseno ha ke bile ke ba buelle ka nnete ha o ka ba botsa ba ema mona ba rihle ka di batla thepa tsa basotho ba re ba di batla gore ba re ba di batla ntate ke bua batla e bang gobane ke ntho ba e buang le gona ka mehla ba di batla ha hona bo ba batlang go sokodisa ka letho ha fela dipehelonyana tseno tsa gore bonyane o rata di-quantity kapo bongata bo ba batlang go boetse jwale dipehelo tsena tsa gona tse reng di-technical o le mona o package jwang mokgwa o se ka ba le maqeba a jwang and so on and so forth ke dintho tseo ba lebeletse ke na le buka mane ntate e nka ka e fang batho bana ba yeso ba hlahisang ditholwana le merogo gore ba ipapise le yona ba batla go tseba ditlhoko hantle tse ka mono ha o lo tseya matshebetso ena kena ke ba fa yona nka ba fa yona anytime ba e batla ba bui tsebang hore di-standards ke tsa lona di etswa ke lona ka tataiso ya rona ya bobedi ke hore ha o na le potso boipotso fela ba mofuta ofe kapa ofe ba amang taba tsena ka nnete ofisi ya rona e butswe ba re founele ba re batle mo re teng ofising ya rona mo LNDC ba tla re fumana ke dumela gore ke ikwatla se bua metlhana go ofisi ya ka ke e nngwe ya tse butsweng mamadi o feta tsotlhe ka gola ena lona so motho a ka kena nako yotlhe ntate a bua ditaba tsa hae le mang kapa mang a tla mo fumana moo o tla fumana bosebeletsi bo botle ka mokgwa o makatsang ke a leboha moi wa televishene ya Lesotho re fihlile pheletsong ya lenaneo la rona fihleletse re kopana hape bekeng e tlang ke fela Basotho Manga,